biya kamal guasamani normal kenyam chakon kalero tibi kon kalin guasamen wala shanka wel kapai warwan kin dangro yandangro di chanda mandu ni chankon nyamle nong roisni bantin kon lat korean guasa banakalin kenyam shana roicha kamanan shoda latik information guad benyo yekel bana roicha ka kwimi shalat dorishal ke cuiëëbet gor yeno ba bana kulo wakati kokien gor de yeno madiyan ling na me mi yala do tuoga dorishal ke cuiëëbet guasame akani all night sound of gun soldier and civilian cuiëëbet is bleeding jan joran kalat dorishal cuiëëbet dorjane right now wati kerik mi chutokten no ba lerbe nywa yekel kata dan dikan lat keja Jordan chicken lat guasame cause more can confirmation me meron kana lat but channel link chicken na me chicken agor no di nen guasame ne akeni ne dangro chakanak tila civilian ka cuiëëbet county SSPDF soldier ne ko la dini di ko to ke 10 p.m. According to the report ana chadon kana eyewitness kani take wun mishale panachol yaram nan jel ke dini wa jel ke turbil mit yang ke dini ti dini reide na wa chu kan darut ke mishal ke ton abayok house you can surround it gwa mi white na mit ton te mit kel ke nganne ke ni ko la jikware wa chu kan nar re gwa mo chu kan ke yu tong match ke Jordan chalat you can ne dangro you can connect and when money katona bayok wa charge kabitama ka car prison yan gwadana jatin people of cuiëëbet wa tegere shushka government wa dini ken koni kenga jak gop citizen wa gwadan tigitinana ka Jordan chala ken nona number 2 ka jos mayar community can entire go community ka Jordan chalat of course na me mishala da jang de yena ngajana mane shirka mishanen gwasme kani security tore wishin winami ka gok ka do budan to ga je chirmen shaling kani kur kam jana korodian of course jentara ni kalat keje ne dangro tichi yiken chike jen gwad mi chike nyin tin dar shwal ke cuiëëbet county ne tin kon by the way tin kana gwad me ke de ni SSPDF jen Jordan chikana lat defending ka information na kana no ka to ka cuiëëbet county kam SSPDF kan ne tin kon dio je SSPDF korodian ka Jordan chikalat dar jani na mane so na me dare we ke de yana ling chana Jordan gwad me chana nyok mling kone na wooden me shall polnang jen chaja kwany already chekondi alangach cha kwany la kwar ship of defense force ke defense minister which ke juba akir mayadi na ne tungwan ka janken jen chaja lor and polnang charge lor ne kien ne tungwan gwada danen chikan lingano charge kwanya la kware nyok cha celebration cha la ne kien ngai kona no celebration na me ladje ko benwer ba kana teleka other ways that kana polnang chenwere ga nagalong si rami mom balar no jen iramugwa ko rami chenwere ga nak kana sirke nagana ideal ka jana chala munje position mi din mi kan yana manen ka kor ka me charge suspend ko jan chai kap chong na wal barai na miling kona me gwan mi mo chicken nur community chicken destroy che mangai kona de kon tika ngaje no cha wude me cha je kwany bang bat kwanje ko benwer bekanak man kul corner man right corner kwiro gwaz me jana okay polnang majok jen chiloji duarin chike te da men werin konin te gwaz celebration kada gwaz me lat ke celebration tin no
ka gwada charge reappointed ala chief of defense ko ngai kon no jen charge nyako mo ko ngeje che ngai kon diala ngumbe test ka loy jani kene ko ken many kon chal ke tad right can and wo gwalong right can no go charge kwan e jeni mission dien is to protect people go jeno ba man cha gor gwada me go be nywa ke kelbos ko ban right ke bideni take a mila na mala right ko kwide gwas me media inshal ke fashoda media money jenna la nuela kala de jorsiang gwenten kon ticketing la kwasa po ni jang ko ken katat media ten Tana madani kana gorgwa me chana enen so you need to see this ko bi ko ngaje no ngum le rode why chikan laro na ka shang ka wal ka pai bong wan gwas mane kane the lion is back lion ko shen wari na so jenta dan lel kana the lion is back. General Paul Nang Majuk reappointed as Chief of Defense Force, a symbol of hope, unity, and renewed strength for South Sudan. Our mission is to protect our people and restore lasting peace. General Dr. Paul Nang Majuk. Media nen yeneme chwale fashoda media. Chajo mo chajala reken ko these are the people in content kwa lianu require support long mishi yenu gu yenten kon let ken ka anything michi kana gor la kana gor again is nueri ken media dung tane share nuer share them and you'll never see Nuer talking this way ko Nuer they are God fearing people chikan jo mi jek chikan alat ko ngai kan ne dial per ken yam ko but when you look at these people tin kwa pol nang kwa jaliak no kapol na ngai keno jen January ga nak no an go de ten lo dien ko cha nyo mun loy ke je jok ka ken ne me ngade hope de kono gujeno just watch ko lunya pol nang jok ka chief of defense force ka South Sudan shimal shimal ko jen muloje joko jema loye joko jen banwer bakanak term da dien la mission dien do dien madong de kono la ko ngai kono no tindi alat ko gwas me chikete goy chika goy balar no men chala de ken ni magwa kan edno ka je longe je joko ngai kono gwano ude me muloge je joko la kono ngai je no kor term da dien mo kujimi no nge ka kwi kor ko bana ba ga nyoko men nakake right now de kon te ngej mishit kana money cha nyogo mo kwaje post gwada mani odin juba can breaking news President Salva Kiir has sacked General Dawa Turujong as the Chief of Defense Force and reappointed General Paul Nang Majuk as CDF udeme ramkel mission wari nagalong jagan wari chakanak shol kana no jenne ramugwa ko chalada chajalat chikeman chalad kwang shorale ko kana press li akana but mi kono gwit kona mal cheben ko shanwar chakanak mal beben gwasa dan en chinwari kana jang chikamat ki dor ko ken but mi gwi kana jeno bi ken target nin wari karo dien chire mi gwi kana mentama nyod jeno tel mi shale mal mi beben tel mi shale mal en wo loy ke wude me loy ke je jok ko baye le kwany la rami mom la kwor anyok gwan mi moche Nuer che kana ka penal no de kon guje gwan wo ne me chi mo gwa a systematic way mi yar kana mal ke je cha nong no mal ko rami mom che ke wude me no ba je nyok mo loy ke je ka position mi che ne mani aba kwanya lo ramdala deputy chairman en tama deputy chief of defense minister wan mi chana che connect ne ka kor gwan ber ka bale nyoko mloy ke position me yen ngaje no ne me mi giek shimo gwa te ramde na ka ba nyom mloy je system ka ba expect no ba je no
amir mugane te nong je long no de na de kan te kamal cha po nang cha de nyoko muloy ke je jo ko ramishi na na ka nge je no te kariem no agent ka odor dia la kono tup tin na kana ka je dio je chi chong ke chi mo kwa ano bloodien bete chet ka ta dan wi kene je gwada me ka cha na che kan nak chen wore kan nak ma ba nga je no di whatever mulat ke neden ko la jang ta mo ga yan gwada mi chikan gor je no bi mal ben gor je no bigun wer biken ka tuk bigun wer biken ka tuk bigun wer bigun telot you know that's what they are doing you know na kan wori ladu no mu ana menen yene kun you know ka tam chire tam ne diene gujide so bejema ala kon were gor kon shop luaj ta dan de no nyam ke je ko ne ka chana kon chi mi dong de forget mi de were should forget easily like that che dem to you know che dem to medan chi ko rach ka gwad mi shewa you know te chana lat ataye dane non ke wude me non ke je yikwam ke je ko biya ko ngaje no wude me naga nan wari la tok no ne ka gwade dan ci ko te to je so ko ngaje no jen che jien shawuna dora shal ke me nasir man welel ka nasir ngai kon diala right si kon de lare mumi welel ka nasir ajen che ko nasir ka gwade dan we ka nasir ka kwingu ka pol nang we ka nasir ko jen ba gwade dan ko le tokten ba jawonen ajene dan ku ne ka korga mi chen wore ga nak so ko ne kana nuare me yan wore ga nak dan chwa jak cho ka nasir you know na me chanya nang ro kel ka pai ngwan jen do be dan we ga ja chi kon diala nen pol nang che wore ka nasir ka gwade dan chi kala jen go chi ka nasir chi kana kep ko ja ajene chief of defense force a general pol nang majuk chuchup ka nasir ka gwade dan chi kumme SPLA yu charin wuch no ka nasir ke chi ngwan wer chol kan SPLA yu bat ka ngwan wari la jechen bor me chi grodin go chude me chuchup re wuchin winemi jala kel ke wuri chala general kong toa SSPDF commander wajara me dane me dag nasir wuri chal ka me general kong toa e wun wera general kong toa jaram dana te la commander kat cooperation te chi nasir chi kana ke e wun wera shi wudu me but they are acting on order micha your pin wuri chal ka me general pona pol nang che ta dan de kon ngagi je of course cha kwan dor bang kwanje ko jen chalat che jalat chen wari ga next so mi jira mi mo mission wari shi kan ki don't take a mission carried out ke chaben ka gwade jen ba jidel kwan la kwer ba jidel promote jene sha nenen go cha kwang chora le sha promote ka sha wudo me sha nyoko mu kwaje nyo promote again the same position e dan ya laten so jin ngum guji right now mi cha nyoko kwen kon te kon wari sometimes chi ko dan a let talk you know cause riu dan tung wan cha no no dong de thok de jeling ano we lat ke ti ke je o kon ba kon nak ten da dien cha to kana sa chana buga kam ko everything cha je use against us den ku lo on yam di ka jen mi shine me do den den on yam ko jum kan enemy ku chonkel ke da ka machar pai dil gujino jin a jin target me ay gujino jin chungu kel ke da ka machar ano abila roring machar kwa support ke chunkel ganwer majin baji jaka jen target jen do badana shu na kede china shu lora bank shu na ko jen chunga kel ka dak machar right now chikonen wudeme ramkel mi jakon ko banatuk
majakon ko kwanje ko bin banuari bekenak jem nen yana tamalet kan celebration te loidien nuer kono ko kien telam let kana lanen kone ngo mite ring muje to bana guje no brother take care karwade telam brother take care karwade ti dial bika go gwada dana wana chonkel ala nuere ngo kon chonkel ala nuere baro dan ngajen o to kon ke longa to kon ke power so dio jen o dara lamu go chan je min gij ben o ngum den lat kon wari kon mi gwar chana gwar of course ci kon gwar Moradien mi o to kon ke din to kon gene bombom mi kwerbo leadership dan chero de wan der lamu go la lo kon mi jek rek dan kon wero kon ko dan kon etin kon la dan ne ko dan chimenen kon mentama kon shora le te kujemi garon mai te kujemi dr guy cook te kujemi lol gar ko te kujemi ne to wante kelke kum kirmi yadi chi di erken ke teknori and even Mitchet take a Mitch Jemmy to a gun well, technology and Lonkogian no gun where Madong Matagan is catchy. She yet a gentleman shelling and no she Nathan Conan to Kelka Dakamachar, personal bodyguard, she yet a gien. Then la theologian, of course, Kogi can take an 80 shakono. But Kanuarukun, Kanuaruku. Jin Nuaruku, while a shang a jackashi goro jin bika gwit, Kadobra and Ericke. So a woman knew that. So knew then was she jin Ramigua. Jin quer magua. Quer magua rama dear canega, by the way. It does not matter situation a ticket on Bedil Chonkel by any mean. Michede Chonkel Kajanan. Medang Nuerna Rodian, a local word dark money. Canuari don Kurudin le dago. Quite did a local Nueradian. Okay, de laro tika chong Mulogunware. Kodong Mulogotandian. But again, con tenocon. Regem kakaja tinaka kon cha kon tuk I managing bachi jin serve god anti tin laro I am very serve telemedele nyot changakel tandun cha ka yen tandun tere ti jin ka gwadidan wante aru coach jepel but you said you want to praise him, you want to congratulate that person kajano cheji changagwa. Let's say it kam tandun yene de kontela nurinte kelga jangba tele position kam ke imagine would shall ka me polang Chakulo quite naked ala queer chief of defense force. Medan dawa turjong chajalat gos de kokor yanyo noni. Ko benwer bakmenak. Where are you? Tini. Ongu Michelle right now. There's nothing. Tell Michelle yang akel. You done nothing. Kodi. Chijang nuari ko bakana kajino tell a position mijige. You thought that you will be given a position kajo dan laro dan let. No. Jang chije moika kom lora bang be moika kom unless chine ko shi connect. Let me take you back. Kum mekir me yadi chela de gwan wonene a jenny gwade dane she lol gar kot no she kekir yugono dine ko appoint dine mo dine latka kume SPLM pinde kir me yadi she kir me yadi de yo no lol yenete koken wona ka taban de ngai ko gwacha kwanyala first by president nike 2016 gwanu mo shwalol gar ko chwa kwany ala minister of petroleum me dong chab gu jono che tete chorian go chwa je buch kan nyong mo ke position do din ka ken kor pen dialati menak nuere me jel na dor dana te jang tin wene ka village dung kim yadit wero tor ka shi man kim yadit you kano kine to go and all that kugala liako ba je position but in response to that she kim yadit chelar no ramishit ke lolgar kot shole nei and wo moje nei ka position but lolgar kot they not done his own work word for word. Okay, jo chala de kim yadit lolgar kot you did not done your homework lor ka mako jin kan homework kan lat chingni akami kan jelat kir ma yadi gori jen o jin ko jin gan nuara ka un nuara ka kwer mo dong de lo de nuari bine kun biga kon betray biga connect after that chicken nak then baji kula mo ka position kume kir ma yadi. I think a very easy long no then you can analyze everything then di gujino kwa unity against nuari ko
tel ram lo ke gan nueri ka kwan nueri lo ji ko jin chin nueri ga law ko ba kan charge use against your own people ten lo do ko nakeke but mendelar jenene first of all you should be thinking about your future, your kid future. Like this temporary position, she can be nang niam. Go right now, can time and time. Nuer sham jeng mi chila charge le pal wage. Of course, you can have money. Shit go tin ka you are wealthier than everyone. Kata dana nagin nueri kaje. But this tour will not forget you. Kodi tin shalat ke ngadi ke tijek chikata go. Ko Nuer bi ke liu gwan mi mo ngat ke ni ye ngene ni ye but yet still ku ye ne abandon don wer ngabila me da ran gu changa char teleje duel wal teleje tel go de ten den ode yen man Nuer gori no bian wer biya ka tu kirmiyadi is using you ko you ni ye so chilo ina de tet ke wuri shal ka me polnang will be forever enemy dung Nuer ko chen Nuer ga nak Nuer chaka chenga jek. So that's nothing magwa ka wuri shal ka me polna. So jo me dargwa an go de yen ling. Gor jen wona mo de yen lalet akadi yen ling do badana to ngwane ke je. Ban nyaw je ga ler den babay.